Kaskim umbam umdi kabadai ban penyo umbam umdi ya kasnong sapai kalapulam wat hadien bakapor kabalabu kalakun kata hausnam arjar arpulai. Kani kaskim umbam umdi kahap hapo kaskim Jal Jeevan Mission JJM kaba kajingtemu kaskim kalong ban penpoy haman la kithleu yeng penban kakasi Students Union Kupli Area Circle kalakeno bakane kaskim kalaphel balatre torti kenthop hakasnong sapai bat ko salan. Ka KSU kalapan kan mau bakilawan banyak kendo ya ka II jong ka PHE Rural Division kong ar kenjing hagakat pratrik nailur arjar arpusaw ban kentu ban penpoy haman la kithleu yeng penban hadu menta kini kisnong kimyo satya. Bala wante suciang Presiden KSU Kupli Area Circle, Leki Richard Tingkan General Secretary KSU Kupli Area Circle bat kinong shnong, kila kentu ya katanat PHE ban shimkya ya kanikaman, bat ban wan jurib daladi ya kanika project tan bat ban pendap kenang ban mentoy kinong shnong. Nado ada pikachna jo embryo yo itu kau yos. Paro tesi kan oste wan baik kau tangkat mana paladi ki da dado hipotes jo jo ire kona kali kam tu prachnong itu tesi tang kena kata dah ham ba tu chnong sa lu ket khai kan yo pe ni te ang da snam merato redap snam redap tang op yo hera ipor dap usang khia wa haga khat pratrik yang bunai wakande arjar amso dalai bo wiga keciti komplain hewa daga chnong yang i kechong spai da bon gdong chong chnong bo komplain minta kanika poi hedi por dalai lotiu presiden nga mana poita di chamoga madam ii ka kongdia te hedi por ya phone go overseer untuk pachini umakala te dia chong porom katukani por hapo office yongka daong le wa ini ido man gi uba em wa thut wa wit haitu hini wa em mit uba te ong elad office wa pentre kam la ne open kre kam wa repair kam chi benai andre de gi jing khia de gi jing ya sang thok le wa igam ga seng emru ong ban khia ti por te elad ki ar benai na do mulumala ta kar uyo ha manda lai luti ba manda yo iki komplain cho na gino chong chnong wa hado ne ga step le mbam poi ha ga ni ga chnong i te kat udap di song khia kam ga sing wa yo wa kam ha ka tu de poi ga tlang de poi ga prhau kam ong no chkten yong i wanang bun kilong yung kim am ye ga thlu dok tu la sat that chitu ni henry mari yo ga lengba kani kada erik sarkar lengba ka skem JJM kanu yu jing mentoy henry nga ongo wa kamu kular ke office wa cibna don hiu pendep ko yiti wa si dan yiti wa to repair ko nga karpat lene bo happy kam ke office yang ke PHE wa to opai ini wa snya ba happy lene kure pi wut ne khnang wa kejing yo nong man go ya ginong chong chnong lengba ga skim kamo de hok ke sarkar ka te jo ipor le na liang kontrak le ipor obiang da pungkre te hanrai ko song khla wa ye khi wan mo to wa umye gi chuna yeni i wa jet opai kamwa arbna do te doini gitien ko dai sibon e wa ginong chong chnong opai ki yete em poi cho gani ga ewa dang airport cho pi khnang wa i le ti ular ti chkman ewa gani ke e balung lengba gani ka platform yang social media ewa ukre kam ka office jong PHE khnang wa ginong chong chnong i yo gi jing toy lengba gani ke skem ji nga gau presiden yang ka KSU Kupli Area Circle hadien uradap i chami wa kasahap PHE ta da yo ile kejing komplain na kipat ba wada em komplain wa kat kam ijing tip wa ong gilado ka ar phulai ter bana chi phau ar jar ar phusong wada poi go
cakui pegawai getop lene kituluyung ku em pokok chenong henry ba wa bo ke jingli ya ka tanat PHI chenu tu ko hadok nai gisngi chami wa hadien uradep la juri iman kituluyung mal kitop u chami wa ladok wadep ka chna ngi getop hadok nai mpu empoi tang sisien le kam jo le mani kali wo overseer umakola neleng yang o dayu I kelam lang ba kafun laleng yang o do ong uwa dadap han owar no ika cha ka chnong lene kwa ka committee go pat ya ka ni JM keteto ka WWSC hadien dadap han owar ika cha ketika committee han reyu chamwa diki banai dadap han owar hadok nei wichami wa ketika komiti em kerekam go em uye go pengkerekam em ye go penpoi kini gi tada yo ika jing komplain nalana ka ujor ki pajba watang cisin ladok udap chna kini ga top hadok nei empu empoi te kwa ubo go jingkeli ni ning to yang kini komiti ku paj kini ke JJM po ki chnong kamnu peding pika kamnu himti pika watang ko pu empoi hagi jing sakit hachwa uchimti ya kani kam lane ye kani ga ka to upoi chwa ki hapo kitop ka wa khatsan tali malumala hapo chang sapai hadien wada dep poi ki tigi hite taye pukrakam to peding ka hadien wada dep yogi wato waro ki top khatsan tali hapo chang wada biang ki te neliang yang ikam keseng dap jing singok khaya wujur ne bha ke jing thmu dan ne commission yang ke sarkar perdi wong ne gi sarkar kami wo bai tengka chakawi pagawi ke state lan ne ke jala wo penpoi kham tam kiwa em chiliang sab chiliang chnong kondong ku duna ko kham tam ke ni portalang wo yei pendap penbiang ki thluyung wo yo ki pen em kam henry pause man de chami wo to untuk dukat hagani ki chnong sapai la dapat is ki area ki yang I dang bon teli ki chnong ko mat ik ni jing la dapat ki top man la ki chnong de jing ki top u kontrak de dep pendep u ya ke kam ram o handrian wo de dep pendep kontrak e kam ra hadok nei sim pu yo len pu chami wo to wo biang go chaka woi pagawai ke chnong te ineleng ga sen chong klik ti dang lai jurip chok choi chiki witawan ki chnong kham tam ye kan ki chnong le wo yo ki jing ujor ngai pajba u la luti yo le ni khmat hadok wo manso mansla le hadok wo poi le ka ta thong wa naleng ko sarkar perdi wada mang tangka go ye ka woi pagawai ki thlu yung ku em hop o yo te naleng ka sen da yo ile la jurip chaka chnong kam ko chnong salat pada yo iki jing ujor na ki pajba wa haita kur kom kre ye ki paj le na ku kom pelai ki paj le man ko umbieng hado ki top hado ki kom connect ni ki paj le te da yo ula le ki khmat le jong de la ru jurip ina leng ka sen ki khmat le jong yu chami wa haita le man lado ki kom kre kontrak hado ka le embieng te iban khaya sisien ban khaya jor biang ya ketanat PHI siang bha ulai de do lene ulai jurip naleng go office upha no hotspot ulai lipat pede lipat ne bha bun sin la de chane gi ha ki kontraktor lene de chane gi ha ki tu ki bru do bo pijar gi chnong mani bakla ne bha I dik khmat de yu ulai lipat man I naleng ga sen man I yo biang ki khmat de man ni le iwa kre tang dem te garpat naleng kaseng siang bha naleng ga office uchim khya ki daki ki ulai lipat ham chane dukat ki wo bo phi che ulai lipat lene ham chane dukat ki kontrak